RMFCAA Reward Mingi Filmmakers Content Creators and Artists Association haringkat ke jenis nok tilang bat ke office jong ke subdivisional Peninsula Civil Negasi ke Kanyotri March Arajar Kunrio kalau yo banle ke program pen ko buram ya ke samla Stella Rika Kongsni ke bedang sujapshen ha ke jing kunren Sunset Mega Miss Northeast 22nd edition Arajar Kunrio ha gati Hagati kasni ladon rengkat nadu ikongsan Congress Mary Harpuri ESDO Civil Subdivision Peninsula sa G Wajri Block Development Officer sa L Tharman Assistant Commissioner jongka Civil Subdivision sa ACR Marang layadon ru ki dekhot jong ki seng NGOs repair ki rangba ashnong ki bahayeng basem jong Stella Rika Kongsni ki invitees bat ki wei Hakati kasni la yo ban penkup buram ye samla Stella Rika Kongsni da ka jing penkup jan rindia ka jing ai sungubha bat san po hajaringka na ka association jong ka RMFCAA la yo roban penipo ipeng ye ka program da ka jing roi ka bai ha bat ka ni kasni na ik samla nongkanti shooting bat ka jing shan na ki samla na pentel la yo ru ka jing pen sngau nei kongsan Congress Mary Harpuri halor ka jing kentu bat jing ai jing mut bat ka jing ai men CM bat katu kan ni ka jing tu khanas jong i shapang ka ni hi ka ju ka lentiya ka bama i shem ha ka ju ka rensan ha ka por be dang samla ila ong shushu baka kham jinjar ha ke por menshwa bani ka baminta halor ka jing alat ban yeng ha ke rensan ba pher Haya kata kali situ, haya nak situ. Kita perlu tulis kan? Suki tidak bukan suki. Europe sebenarnya menunjukkan sampai juga masuk ke dokumen kaki barat bahaya hasil Allah pada dan mentara bagi akan program Ihaswa bagi sedang yang program imlak tanda ilmu identify oleh hamba pelada dekat bagi hamba step pada sistem panggilan baru yang hasil paling kebapur bapi pasangan tanda poin pakat katul kaji untuk jangka masa yang kini asing berada kembali kata tinggi jumlah kata disebut jumlah lain yang kena kasih lain yang kena Shikar step kaba itanan kaba shik kaba srai ba kujo ya pi bawa ba kinala ba pasuk poisa chene ka program balukar la bata pagila program na bagi ainam ya i kampung Stella Rika Kongsni haba
Kilala berandra yang enam keburan jemari katain berkejelah ibu rakawai bahkan tamru yang nasional katau hadawa ilalong inang job ati ta iladu karusan memberi ilesi manda si para haukris nia si mentala yang si duai lagi long kami yang duai long babalan lagi long kain kasar andai man haukris ide si para ide si kendun ide si sisan to min ya duai ha kata proses untuk siya jangan boleh terkadang terkadang semua jumpa kami kalau kami wei pemelaran kami melalui ini kami tempat kemudian mengalah pada kuasa kuasa dengan jangka harapan dalam yang kami program harapan laporan yang iwei yang syakri pada kami sama setelah konsumi dapat rajin bukanlah pasukan suatu instansi program mimlah akan mengklaim yang enam program kami dia lepas sebenarnya pasta kami bang Mungkin ada yang tak bilang gitu loh. Peci sanggup aku kepangi kum kecombrei wala midana ketika hawan tu benda wala adam namdeng jampi badan haka wei pakai cingin aku beli jampi wei kebayaran yang kapan pensenang pensenang yang ini hak ni kapor pamanda asngamu beli kepala yang ini kan dikasih kapakerpang kasih kapasan kasih kapasyai kasih kapa nam tajomi banladut banyo ya banlek menang hak di program kaba ngikut ka asosiasi Hapo Ariwan Ligi Harakat Kaliga Office Jangka Subdivisional Penuslah Iyo Banle Ka program kapangayong Hakadiga Kandi Klimat Wamanda Kalong Padyang Subha Yapi Iway Te Hakadiga Klik Wamanda Kapadikong Akwa Ya Kapadyang Subha ya ikongsan jemi ikong kris miri khapuri khle sibun kong ya kene kajing dan dekat kejembi hakne kasih kapanta hilawan batkasnya lagi iwan dan dekat bakni ki nang song pok jamatan te kajing khle batkajing tim sebaru ya isa jiwatri ibadai SDU seperti Office Subdivisional Islam ibala yang suka yang nadu sedang apa diperkat ke kakam so ide boy iba pensilur jadi kumta asosiasi apa bahan hakaba i cengai yang pengidon yang katakan cing perkatlen namta kiparathan kiparasama khatam kibadan dikisap kipapet hakaba iyo pedung yaki penyalam yaki Imbestelarica Komsni, Gelam Kuliah Master of Science in Mathematics, Ideilu I Actress, Evaluation Menta, highlighted music videos,
but ide du iway na motivational speaker. Naduk daklet ide kena ipasmat pagbulie kot bagbulut punya kapor jang i hapok library nama idon na jitmu banong doktor. Henry hagajian ti kajam i banwan ika purpose hagajik in kajam i ban hagajik chan kajam i ban volunteer ban train naga benta kajik chan jam i kena kalau wanam i syakawai pat ka benta kabadai ka beauty pageant fashions and glamours. Hakini industry imestela ila yobat shibor ki titles ki bakatok house nam anaja apaway ila long iway na ki top 5 hagajinya kun yaga Miss Shillong 2021. House nam anaja apuat ila yo yaga first runners-up haga Miss Shillong 2022. Bahagian kata ila mi penyakun saya yaga Miss Meghalaya 2023 but ila yo bandra yaga jingjok haringkat article subtitles ki bakatok yaga Miss Catwalk but Miss Personality. How Jews nam ila like penyakun saya yaga Miss Northeast 2023 but ila yo bandrum haga top 5 ringkat kawai ka subtitles ka Miss Talented. Kajian dan tiga joki kamsyam lakon mahangnya Henry House nam arja alkusan ilami banjakun saya kesansel mega Miss Northeast 2025 but ila long way na top 5 but mentau nam arja alkumriu imestela ila yo bandra ya jingjok haga 22nd edition jong kesansel mega Miss Northeast 2026. Imestela ila trade route kami ambassador na ikabenta ka Recovery Wellness Society haki campaign persya ya drugs abuse. Ila belong ru ya awareness program hapalat atwatli ki school sa po Meghalaya. But ila ay ya kajingkren bat jingikai syapang kajingan kam ka healthcare and menstrual hygiene hakajingan trailang bat ka social service center Shillong. Samlang penyakit kenika program report i Miss Stella Rika Komsni iba paro ni ada tasni nan tentang kata awak kepada nam kaburang kepada kawan rak yang ingin kesem yang senang bertahu pada yang bertanya Madam Grace iba apply for one dalam kat ni ketika program kewa pendayi naga RMF CAA Association one felicitate ya Miss Stella Lesyun Ma mendakan platform jampi i video yang beruslah senali blog balang beach Lesyun tinggal kat jampi Assistant Commissioner Amadou Marak pada kiwi kita nampak naga RMF CAA ki advisor ki nampak senang lagi senang kat ni kita itu ki bahaya sen jom invest Stella Rika Komsni buat kiwi ki invitees ni ada tentang asni hari asni ban celebrate om day tang yang dijinjam jam iway samla dari ban celebrate yang dijinjam jam baying berkuai kesenang berkuai katahan di kampung penuslah civil subdivision jam abang ayo snow kubur pangganega sukses yang kefiat kapa achieve dari samla ngadap ke jengman tapi hendak sini pengajuan sini ngasya invite agawai ke workshop ke gentry workshop ngampoi perkat ba nginya yo sa kani program barka RMF CAA kapa hadu ban kani ka achievement jongka association group malam in a way nilai snow ya ka achievement hendak ka journey yang ini samla kalau mereka apa museum ya ikna samla nak kena kata om tak ikna samla ya no ba
iwe I bril na kan jaka kaba 4 dapau kaba mdei na ka town na ka cities kaba Benyo kat kali kanam jong Miss Northeast. Abang ngap ya ka journey jong ka jingat nanti ke jong ni buat poi situ kene kanam nga snow ya lade ba ni snow complex net lade. Ke kata kalong ba rengkat buat ka jing pabril Blue eye kat di berkat talent berkat start. Ngas ngau tenang pada ngau. Bagi dang le jaga MSc kata ke mathematics. So it's a beauty with the brain. Kiong. Kehamnya kan yo kum kini ki talent Indonesia haki tanya pendong jongi. Ngas ngau komen buat ngas ngau dap ada di sarong lah pendong ba ngade dia civil nak dengan tanya buat penmi ya kum kini ki beliau kum kini ki nak samla. Jika day hop yang pengin penlong kali kecing berkup kurang dan nika felicitation program. Masen job yang nika title ki kaptu kat ni ki rangwah nak RMF CAA ki pun yang ba ngidai pan ngilek pun no jadi Australia atau Papua. Ngila slam kendiat wasno ngi ladai ban Palestin yakin ada to kasni hi de ndai ke simpor kendiat ini mulai wanda ka slam kendiat ndai ngilala pat ban le mentak sni ya ke Palestin pengin ai buram ya ni sama gondra ka nam buram siya ka than ni siya ka civil subdivision joni aku on ai play ya ka yin assembly joni Stella berkawai kadai ka jing yalam ko jongki jing wi jing sumat ko jongki ka penlang ya I yo ya kadai ka nam kadai jing jong kalong ka achievement ya ka ying lu ka jing keban ka jing sarong ya ka ying nga congratulate ya ka ying berkawai lumjuro iya ki members ka RMF CAA ka dalam nanti Ese jadi kepelatan ya kebentar penpoi ya isya mereka tom kepa pio mentak sini boleh sibun ya ka RMF CAA inong yalam jengka baru ngam dadap kan sibun ke IGA ban keren ndai ngalai skill sang ka journey jongti kamu ke bang nakwa nong boleh ai ka talent ngihap nang ban penengkam hop ya talent ke bawah play wah ngalai skill associate dan sibun ki jing tray mansukha nak bentak ke imlang masalah di kani ke jing job jong pi ke nang rak chiu ni atau wei pat ke sana wei pat ke level ke pi la pan le ai nak bentak ke imlang masalah nama ku pengalaman untuk saya ke workshop ba ke modern pageantry kamdadi ke tang ya ke pada ya look lanika jing pabrik ndai kai sibun ai ka jing kem ko jumi ba kai sepang ka intelligence ka papi la don lepa Kebetulan sama partition shooting ba penjat ka program mata sui kami sui belajar baru diterban lihat nama lalu sui sending asal Islam. Dan benar meniru korwit biang. Karena orang tak asli tetap melihat celebrate mahu Islam. Dan kalau kayak ini berpeluang bah internal bah mana mustahil harus kali khidmat ka sudah kasar kali kemenlah kembali kemenlah sudah kemenlah. Aku belajar Madam Grace, kalau buat buatan tasri, kalau penjual penduduk nak buat sekolah yang mereka kita buat di kam desa Gotham, sa language, sa Marak, whom I just met this morning. Actually, I didn't know he was here since the month of June or July last year.
kita idikot na bawa jang ki NGOs ni kan juni na ai ko play lang ni yang ba strong kita lah hotel ni kecuali kepan ya fi baru ki yang ni ya ki bayi dan san ki parlo well wishes jang Miss Stella Rika Wadri sorry Stella Rika Francis berkampur ni sigal sibahkan kalau cukup lagi kepan iki na berdan ka achievement boleh ko nga ay ko lagi kepan iki kan ma lada ni aku ki bentak ki bapia inti ha kecilin kino ki achievement ki ba Tolong lebih bagi pau sakma, mende doyo burung kami. Ngatarai barhin kong barhi sepat kata kiba intention image bi lese हम ये तो बा declare का result ma kayak संसद ma mega संसद mega ministry masuk ba yo ikon ya ka top prize ba bhabri tam kono is kala man bajai ni Kalau saya kalau kunjung aku buat bayi job yang tu crown of this ya ajar aku lah kalau kunjung. Tentu kayak itu bakal perlu yang lain kalau nggak hadap kamu balang kan air ke effort. Batak bamping jadi bersama hati eyebrows, banta lipstick aku dan narok sudah banta habri. At the same time, kerek rekod keberben bah Menteri dia ka master in mathematics. Aktif hari kiam beauty with brains. Aktif hari kiam. Kalau kau bayar, tentunya it's not impossible. Kami ke kabumlang, ladang itu dia ka mensir, balang itu dia pasca, nanta itu dia ka ladang jumatan. Nak kita ni istilah, what is your aim? It's a secret yang nggak kerasa ya nggak sulit karena secret harus bertahan pasti yang lain nggak itu ya kerjanya inti joki lalu keadaan sedang joki tapi di Islam juga ada there are lots of things that you have done kita mesti kita pilih contribute syaka inang salam syaka society but ngakan nang syakmat lele kan manggur di jinjok kan manggur di pansia mau kiba penting ini ngakai kini ka responsibility but kajian ke contribution joki kan makam ya cucu syaka society but habale unta kan perlu ini bagi nak kenting sasui tok sita orang jauh itu ki orang saat ni itu di top video hari ni beauty pageant berbagai macam sistem kita ada 4 itu bah, kartu kali lesi kita dalam mentah ni fashion industry kita dalam mentah ni pageantry industry kila bang kenal, dan bang kan grow ni audience ni beriu bertip jadi kau pihak manjot one step at a time. Isdan ni pinang jorong kamu kita betul ibape jadi kinang yui kamba karena kiu sejorong mami yui kamba bahkan yui kamba dari kamba yui tangiya ki tangi positive points juga tentang nasi kelom berjorong beliau bagi force uniwala Hendak kamu pada orang tiba, kan strength, jengklan juga mesin joki, baka jemput cuma joki, kamu dia bagi insyaAllah harus kita. Ilah nasi bantuan tadi yang namun berkasih ada pemerintah. Mata lagi keluar, buat apa tu keluar itu bahaya. Kadang bagi keluar itu bahaya kalau nama actually they don't know, kita bila berbeda. Miss Northeast, Miss Meghalaya, entah. Kita ada. Tentang kayak itu bila kalau
pi pakai smartphone mata yo ibe jadi ini kami nai ka to tempat balai nama apa ha ka bakut tapi poy ha teh ha ka ka bakut lamur ni sakan mau sa ni ngaskan manta bang without that particular point kalau itu point jingsdan pinolak point shanti sekarang tahu betul point kita no dengan suka mana ikut lagi kedua ya pi setelah nanti bagi berolah kepada nanti agak jadi menepi Malaysia kemat karena kembang pi nangla korban kan kontribusi secara society secara iman kesalahan kumbang lawan yang parlok menin lagi yang nasional misbati itu kenal telah bersuatu membantu smartphone ini sebenarnya tengah ini gune produk hijau produk penting itu manusia hikmah paling istilah dan itu yang pilih ini program skill pilih ini anti drugs program tapi people kemain yang let's make it simple people kemain yang dak bagi IAA kalau anda baca hikai jobi kalau anda ingin kalau whatever kalau anda tengah idea simple idea the sense of achievement whenever you give something kakampat yang disibun tanpa makapio whenever you lend your hand and you see someone smile I think kata kalau I make a satisfaction kaba come hey sibun banyak what we receive your to account dan ambil hikmat niya mengalir jangan suka pelajaran tapi kau biar kata ba yes of course ini banjo ini achievement and the biggest achievement should be contributing to the society, make someone smile, make people smile, and take and comment dari Judon Jomi. Thank you so much. Celebrate and honor any achievement by Stella Leon. Aku akan mulai kampanye Kongres Kapuri. Pada peringkat bangkam Jomi, berkumpulan mana. Kalau jinglong itu sebenarnya gini di asli lah sini wan bengi bahaya ngoban here ini sudah beruslah lah ada kecintaan lihat yang lebih iklim perkat itu dari wan penyedan tahu bengi asli berkelong ke IG juga mengi mak kelak kita mengi bahaya bah kalau kecintaan mesin mulai ke istilah ini bahaya mesin kolej buruk kolej jamu Aku awalnya play yai SPO civil jiwa jeri jiwa El Carbon pada video Sri S. Amran. Thank you sir for being with us here. The chairman of the blog Madam Washnong boleh sebut ini tinggal di dunia seni dalam teknik seni berkembang dan berkembang di istilah boleh sebut ini dikor di kalau kan pada penting dipun kam di dari kelas film terperkat dari tinggal seni doya dalam menentukan lang kita berlapor nang kami seni boleh sebutnya boleh sebutnya ini wajibat kiri ramba di kena semua Matporo bayar tentang panggilan kasih. Jingkau demikiannya kalau kai keba I museum semuanya menginyo pada celebrate and honor istilah. Dan sekian angin Jepang istilah warla let's say mana wilayah depatai way journey jadi kalau istilah long very talented no doubt. Belong kena belong like someone said beauty with brain you don't dangle master in mathematics like the doctor mendai kata like so itu journey bagaimana si pun mak involve di community
against fight against this drugs abuse, so many things but ilale we don't involve high school in the village ai jingkren support mending kata sebenarnya ruban lichingo i kelung ni kama ini orphanage madi kino senyang lu kekebai lai bani kumbi bahaya semua sarong sya mending ni kena achievement ni mata ni kita ke pada sebon di titik jadi brave sore do kata pada dalam mafi film dia kendo las lanila pintik ikan ni achievement di film tasni tapi kendo serum selen film tip by si someone di sore buat tip brave di play ba ini tidak cuma par itu iba yang masal ibu ramai peramadhan pemapa melakukan buat ni iba yang semua serong sesa dokter na buat ni jelong ni atau ai to kan ni ya don ju film tak ni kan long sha kaga ke ni sa mau kan long ki ayun sim i na mata wi nang wa on yo semua benang yo tak bai don jing mu bai yo jing job hari jing pulih ni benang wa punya semua akhirnya passion ni benang wa on hendak dikei kumalawan ni benang don jing buat ini penting dalam tadi dalam society but saya simpian yang tinggi dalam politik kublai sibon kublai syajarmo tu mengilong sama deep review kublai kepok indrem dalam tajuki angkat ketinggian dalam lebih baru kublai sibon Secret of Islam takes immense pride and honor in felicitating Miss Stella Dekat Musni on her remarkable achievement as the winner of the 22nd edition of Sunset Mega Miss Northeast 2026. Through her grace, intelligence, confidence, and unwavering determination, she has not only excelled on a prestigious platform but has also brought great pride and recognition to Islam. Her achievement stands as a shining example to the youth, demonstrating that with hard work, discipline, and self-belief, dreams can indeed become reality. She embodies the true spirit of excellence, cultural pride, and leadership, inspiring youth minds to inspire higher and strive for success. Today we honor her dedication, perseverance, and outstanding accomplishment, and we wish her continued success in all her future endeavors. May she continue to shine brightly and bring laurels to our community and beyond. Presented with deep appreciation and heartfelt congratulations, 17 March 2026, Mini Secretariat, Keluslan. Thank you. bahwa supaya tidak buka pakai ibadah tengah so duduk jengkel kemudian bahwa malam baik no we should have faith more we walk by faith not by sight so natai kayak itu kau realize yang kini kau berjaya kau ada kini kau realize cuma kita hindi bentuk jengkel hindi bancang yang sampai awalnya aduh last moment room day depan duduk jengkel hindi ban kani kaya apa tadi can have more faith in God rather than bangan team. Kaya nakakaon ang mga just learn from the situation mo ng siya sa complex. Then nakakaon ang complex subdivision officer is
Marjorie, and then DPO John Peninsula. Dengan also is Assistant Commissioner Jangka Civil Subdivision is Sir A.C. Amara, but also Imam Chris, it's such an honor for me to meet you because I take you as an inspiration and just meet you in person is an honor. Also ako yang mag-question, lada ilan kami nga ila support ba yang ila I'm film yang and this wouldn't be possible without him. Ako ay kubero Reward Meaning Filmmakers and Content Creators and Artists Association ringkat Office Jangka Peninsula Civil Subdivision. Pangatid ba kani Pilatore Shitong, Nakisni, Walada, Slav, Elo, Ataro, Galani, Apoy, I'm so grateful. Mashukaan, share away by PCA Shapanga, RMCA, Kadiba, Katupis, Bakidanya, pageant workshop. After the pageant workshop, Matafaya came on Mongolia of the Smart East, and Kanika Miss Smart East, Kadeka, Sing Malaysia, Kakaimansin kaya nga bali berapa members jangka RFCA dalam ada workshop yang perlu mereka bonfire and yang dua yang minta jangan katu kakaimansin kaya nga nomor kapendalai singapa marway koi nama yang di pada kamu play pat nama ada yang jangan itu kesini dua yang kiro. One of the reasons for my job, the engaging director of Seattle, I'm very grateful. The biggest gratitude is to my family. I am who I am pada sendiri tangan email para juna kibahi masa juna. Naduj bahwa ngazam tajin macam tu kira story. The pernazam ni punya tajin. So iba pa so ba siya kanya kada first time mapala this Christmas not isken siya kanya kaya ngayam no snisho just set ela din kama ata so mento sa pa ay mga try pero so balay kim siya mga naning journey society journey ba journey kumatin so it's an honor I'm the first one that meet mo dengan tengah bangkapan dah back ini aduh bah imsyak kan tengah usah punya imsyak le para semua tu bah support yang mama kapor dan kalian sakai tadi mama jangan ni mah jangan bah wan yang jangan itu have ngakak pajan semua nanti nak support why don't you start first in scratch game not just go there it's not easy thanks to you ba may obat lang kayo tayo na ba sa pagchapper ko nimo actually first na ako ng doctor kay now I'm so grateful ng mga doctor because dalam doktor na tayo thankfully mga doctor aku tu born after 12 alay coaching at medical somewhere in my heart along that there's something more to it. I've done something else for my partner and pwede mang titre kay kata dengan dua ibu ini bring bali mo ngawan bali ka kay bali na magpaal man shuin kunto ya liti tam to de kawan kini ka pageant skin dengan to ka pon ka ini ka pageant modeling na ada ka trena ka drone here why I do modeling tambah hadir dah kaya liti ako man pensay di paro but there's a difference between pageantry but modeling. Modeling is where you showcase the clothes people iya kaya effect. Pageantry but people iya kasi nong kikin personality ka character the awareness jumpy advocacy jumpy and ako aban correct away pageantry kiba job it's not about beauty it's about the overall the person who wins hindi na maghabril utam ide ba overall presentation yang kacing yang advocacy and all of that. Okay, continuing yang story jangan. Saya dah malah pageant itu, nak mama, dan adopt by email. Bukan ni, dah ada yang minta kan, boleh show lah show. Saya kalau ada kan concentrate kan kau. Ngapa next year ngalit dia? Ngalit tu tengah ketuk lagi yang dia malah head
yang sulit yang mi itu ni audition dan ada saja ni saja ini yang again lihat lah तुमता कहीं आशे तुमता हर दो the job Miss Mikhalia is a Krishan Mayaman and do and same and ngasmo hatu kasi ko mga job Miss Mikhalia and they mga job ya ka ground mga job ya ka support job kike de ado hatu kasi ki support ya full support de pa ban ong ni ki pa mo he was start over the Krishan ki ko job ki aban voice ka thong ka bahe Marway na ate kiknik pahi para ki support ki Krishan dan ay mo imig pahi pa ki support na kani kan mo de rinam tu malevis northeast ay top 5 lediam top 5 lecture ka pahi ko ina yam anong di support ng ni kan ni at si tong dos nem tang ba top 5 si top 5 job tu mo de this year pa lit ken actually lit ayun mo de job ke de hanging na realize ke wala da Fitan siya ko kasi from ublero sa is an alien so tak na iba lapit tayo kami ngansiyat sa ipibaro ba nga balik na ulit ka na ba drop na usually hapaj ki ko ki na ba drop ken na pa shile awareness ki child abuse ki drugs menstrual hygiene. This time, what I want to take forward is stand for inclusivity, as in, batay siya ki ilang ki tunu ki dreams ni yung hindi kan don niya kita ki kendon may criteria ki limitations ba o pihak lang kita ka age pili ba nang kata ka rin kata ka por nga ang kibaro pala tapi din yung post nembro tapi don ka dream lawan achieve wala dahil lisan jangan ini jangan Chandala akan penamai mo yublay. Beladan rengkat nga berpilang baru kan. Kampam kijingnya jadi kejongi. Kijingnya dah kejongu. Kampam kijing kerku kejongu. Kibola kecil yang renjoli. Hanging don yai SDO civil iba Ikhoye sa bottom. Hakajo kapor midon hami assistant commissioner Isa Amado Mar. Thank you sir for your presence. Hakani kapor midon yay video dan buron ibani khadi balam kunjo yapi ki bahayeng ki bahasam Kibelayon na doon na po siya dan namin na po siya Kibelawan mansandran yay Miss Stella Habili magaliga jimpin ko po lang yay kasi there ngay kublay kerpang ya kariwa mini filmmakers content creators and artists association Kablakat semua bahaya Banlong kung kasyong kunon habede bagani ka program ka mamatagasni ay kunday na president ki members baro kan hadul ki advisors ki baylon lang ringkat pani po but nakalian ko nga ngayon kami nalang ipi it's an honor for me I feel very honored banganwan kadai ka program in fact kadai ka program ka in the history of Kapulusan Kanjongi mo, nga try day Miss Stella ibalayo banban ikaniganam kaba. Dese kumbalakren di basakma. Kelong kading buron namanda kajongbi Miss Stella kaya kasam kathan juni barako. Kaburon kumakhaw ta. Karang sa ping yan ang badeng aso shisha aso kapang yan ang kum ko ito ko. Balik kan kumta, nanti tu ikan dia pinalingo ya, habis bat kajinya jadi kajui kong. Nado kipor kiba, ngarang sang bangal di college. Noi pinalingo way kaba, justru tenang paham, banpek kini di pageant show. Bat nanti kau way kaba makna, kaba ngan cimbenta ha di pageant shows.
But nanong ifi akato kapor na layo kofa naka fashion society. But unfortunate enough, Mr. Rai is very fortunate to have parents like Hamon maki kbei pajama kisneo kitapa. Hendre mono ipi mo ki kamno orthodox ya. Kapor jami je tik jadi kan soto. Tapi kapor ki piom imei para ki kam kita kapor ki kom le ki sakat tok ya kan. Di namsko ye ya kata hapko mo ye nama kapor jami je mencoba dalam ko di sempat tenaya keren show menongi sisa ni pakai kai te ngai pat kadang ko pai pada nak buat menong ni yang nak buka kita menong ye benda sesuatu benda kesini ngang ngayo balik model hamke po umyam da ka basyumi yo ye nama di pakna changa ibakatra jumbe jama di pakna aldas mo alternatif abang kumbah sok ipakna ngayon abang mga model hamke po unyam. That was Shisha, I don't know, because Shisha I felt on top of the world. Now only na what in me siya po pat kipor ba kamidya kang pada ayu bahagati nong technology kanang sabihin makakapor mo. Ani nga itapahiyan ka na yan. Kariyang kami yung hindi ang pagkina. Kaya kipor jumi ng kontak ko likot ko na kimini yung siya. Ako sila yung akong sila na minis siya niya. Betul. Dia berpoin lihat mungkin, tapi macam kita begini tu dia. I felt so privileged, like, to be honest with you all. I came out high in magazine, and not only that, even if I'm not mistaken, that from the tourism department. Nanon bhi kumpang may pingali ka beri pa. I love to watch all these pageant shows. I never miss to watch your Kamisidya, Miss World, and I even watched your show. I saw everything from the beginning. So it's an honor, Baki Job Yakalika 22nd edition, right? Sunset Mega Northeast 2026. Nalapit Yakatuka show the Jumpi. And Napit ha? Yeah, Katuka Chinkali. I think you still remember, I think he jumped through because of your answer. He broke a chinkali and defined what beauty is all about, right? And that was amazing. The answer was amazing about beyond beauty lies inside. Within each and every one of you. I could see that beauty of a Miss Sarah. Within you. So the beauty of a playing it's an inborn beauty that you have in you. Inborn beauty. So what do they say that kumalakran na iba crowd kaya ka mula yung IP penjanay okay penjanay show ka katu ka beauty ka pidon happy katu ka just mogret ka jompi that humility that you have in you you know manong it will carry you further there. Pinangna kan kira katu ka bilang very important na kajin ka jami ki break. Lang ni ki bakha, ni ki bare, lang ni ki bedo, ni ki beruspa. Nganoy pi. Humility is very important. Tengai pa you really have that in you. Ibangangit can, but with your potential, with your talent, I'm sure that you're going to contest the national pageant show. And I will really pray for you, but you will bring back the crown to our country. And not only our country, but we are going to find reward of a jongi. Nambar bangi pagjudan kaneka nam kaburam kabangi in your akakanda jongi. So Miss Stella, you don't have to worry about anything. Namanga tip kita kena namanga sumpo. Ketika first time kabangai akan do it in person, right? Tengah sumpo hakmat jompi ngalam kakami ke jompi. I could see today kena orang God-fearing person. You are. They have people you play. Hakmat jompi. Pidan you play, but pi miskala. Hindi ko pinsyate. Ya chakma ublay don reka tapi ublay hi basapun ko bor ebi hapar kita but ublay hi ko basapun ko biang sakoy ka pangsya kaba kam halo shushu
Benonra kenam keburam dan takari jomi, but natakari katan jomi berkawai. Kumpan akan di akhirannya, kali kejinsisha. Don't ever forget your roots, please. Nama sometimes more, daga keburam. Kalau ni keren, keren no ikatan raya kejominya. Long leno itu dikiki berkawai. Kalau kumpa don't show kata keburam nabunta ilong show kejomi tapi ni happen buram baik ni ilong show kejomi. Tinggi dalam suatu bentingkai tadi, berkamtam, bentik ikatan raya kalau jauh. Berngait skem misalnya nilai mereka ketika show jauh. The way we perform, you really have that, you know, the beauty in you. You have everything in you. You have that charm in you. That's why we say you're going to go. Dengan ini scan pada apa pilih penyesuaian tentang macam jumlah dia. Dengan ini scan kalau pilih udara dan ya ke kalau kami kerjam tentang kejomi, penting showcase, sabar jumpa di kejomi bagi kintir kian kiwero. Berkata ni wan nangno, berplan, bagi ni kita berjaya menang. Kita pun dalam kintir bahaya ke tangkas dong kami kali ada kita kantir, ni kali jadi sabar pun kita tip. The through you maybe. Through that platform of people, they will be ban penito, but you'll be the voice. Nabanta kecelakaan jomi berkawai. You'll be the voice. Nabanta kecelakaan jomi, but on takata nabanta keri jomi berkawai. That kamtam mengalai, mengalai semua achievements di jompe, mengalai semua ke bapi pila, mau pijam kata kamensen, bapi bapuno, kabapi yalap ikiway. That's very good. What you randir ni kita, nama kibon kikon samna kijomi, balese misalnya through you can inspire, kikon samna kamdan ko pila lay ng tagi ni awareness program about drug abuse, pila lay mo nabe ay baki ni offer ni profile ko pila ko same kabapin yun lang baki they people mo will be the voice not only Elementakari join kamtam ni kikon samna ki join Miss Stella. Please, I request you right from my heart because our youth today they really need people like you, like I mean many of us. Bakuno kabangin yala kikon samna join kun hati ni kisi. Ni do given kam shisha kikon samna. Banyo ekata kejinera, banyo ekata kejinai mensir, banyo ekata kejing lesi banyalam nanti yaki shakal nanti kebadai. But people can take away a role model that they will look up to you. That let's say, will bring change to to our society, change to our state, and change to our country. It will be through Miss Stella Rika Khonsni. And I wish you all the best. What in Chataro, but they would not yai kuya Baro kibenta. Have the jipole jompi? But hagli ka benta ka papi pidon ka takatalan ka sa. But kami ngai kublay ka pi kikumi kikpajo ni Stella. Kublay yung nagpasyan mo rin but kami pi kikpahaging bahasan. Baru nang yai ku ya kaye ka sen ka jompi. Baru nang yai ku ya ka kurkonsni ibara kawe. Tetang na tinay kikitin kublay siya dyan mo.